normal kan yam kana dial content baro nyili ngwasme kan wa TV and mandu ni shan kwasnya ka bana jaw me bana jali to kon kalare shop karaw atu kon kaling kalar de ti bekarol Ethiopia der andere je gorno der od palpin kaling den jaw ban li ngwasme correcting kon to rol Ethiopia ka Gambela leran yam bana right ka quick cam ka mental ke jiw cam gwan mi mashanwari sha ka bartin ka sha dul ken sha ka wangur ne jen wo de ye larm toten ga manan chod chod latin dio je chan right butin ka kor gwasan payu dundo ne me gor je en wodi ne lingo gwa leran yam man bana ling ala ke jiw cam refugee cam men tie ka Gambela jo kam tenen waratin jan gwada danen te nuar refugees teketin ne de konti la South Sudanese panga je chetwogo no shibar shika were which la bertin konti la jidwar mishika were wika kam je kana tina nyur ka shirman la na nyur ka toktiang le na la mong chang ngai kone shanan kon were la kone nyur gwa kel ka tiang adan family gathering bina nyur bina la mong dong paina to karut ke paina to kamiat and when mo bina nyurkel and then binarin la laro chena tiang di binar tijbono ngak jane ngak chewoni ti dialo la kalat ke tok tiang mite karam chi janjo la ya ju ke jin ngum la jen ke ji jor ka tiang ona ka gwa bina bu te kwa kel ka tok tiang so na mene e kamon ko kon shal ken wari so mi chatok pan ka je tin wata ke nyurka washi bar shi ban tijal kamach gwata mashiga beno ana shukan na chukan ga shodwan match kan wana mo shukan na chukan ga shobok ke bom mishikana bogo ke bom kan alak bom kel wa kanamar kel che shob duel alo che duel che jawang of course shika mijak chikan chap no chikan un midit ano shikana much shikana bar shugo daga jodan chalat ka shigan metod bo shabatinen gwada mone ka jodan chalat name mishoda lat ka jewi refugee camp jen gwada dan en te refugee stegatin ngai ko nurun la toga namo shirme shang e chana jenen kor palde paiwa sha nuare sha kana ka kamen shal ke tarpam kure la ngwen yel sha men shop ke die sha connecting la men nuare kana ka ber nyok shikana jiken gele tul duel lo jikana o bar duel kan te jekte konde sharen la ne me changi ka Gambela ka ngwen yel na me amla ro dan tam me de jong na ngwen nuare no gang rodun la bataye jina ko dong mutel ram gang ye de rodun gang ka rodun korek dan wala widan la tepin dong beriek shikona gorno bana tin kon lat ko din bu kon writing but na me very important ka kwite ka dan de correct kon lat de kon berde kon ka gwisho de kon rodan leller so rega me jere gran chito ka Gambela jordian ban lingwa se me jo misalat ka kwi akobo warada administration ala netin content development te pindian ka akobo warada jente pin Norzone ka role Ethiopia ka Gambela warada midit ana kobo warada jente ka under development ala take te kalat long te gorkan ode lat ne te wala na roy tin long ni shangano ngumetela akoba tele je take to didone take kume ati de latin ngumetela akoba tele je share to go to na shit ke emergency response and la lat committee agri mishitwok ko ngai konne shangre wi ka kubo la take la jabala mala kwireten la na la ka moja bot bana be kanek ne la mala respond ke ngwen ware dong ba wi ba le use ne ka wanto wona ka kanen winemi so the take it la twok ten kwa development kwa jele gorno de ti dialan kontin gor ken go de lat katada de namala reach out kake washal ken dialan go de ti dial de kalat especially infrastructure de char de kalat de dual wall de kalat ka de communication network ba de jala chirmen chalat ka bure bi de je chana dung bure bi chana janen o sha network den cha jalat
no network dana kalatin tama jen network dung a ko bana mon gor ka jen wode jela let ko de communication da kulo gwa ko network mi la da long la beje chimitele mandan la kula chonga je shit ka antena da mandit no ki tilig dan la tilig da mandit mekana ko la beje so jen la na kula rajen ngu mi charge let ke je ki ngu mi sha mi shit kana mo cha gor no betere we ka ko be men bene ko der shu gwana dial ka do bdan gor ke je no de network der te da which no ngai kono no do very important bo long ala road ko miti share to go ngu da kan shi which chateke development mo gwana so mugoro de ne dial de ka share ka do bdan de kan development de kan nang wi ke je re wi dan ka ko bo ko na very important ngai ke je longo no le na long chikla dan salat ka bure be en go gor ka kwar ko kwar gambela president nyam misalimitu shekbar kana dr galwaron jal mi lawun wore ka jandam ramadan la vice president re wichin winami gorga jen o de kan lada lonko de gwadi altin te kan warzun ke liu de ka mo ke network de ka mo ke good road nyok dung duel wal a very important ko bana da kapke ba kan nong ka wan twaki ba kan nong gambela mete elze facility te go te gatin kate doctor te go te gatin de point den de chwa treat ke an winami ke de pal point de chwa kam ga kan ngwa de min shet ka wal ke tom kana ke surgery de la lat ke de shula de to de ka te go long ka community mentre wi ka ko bo jan kuna le la shuran tam shal gane kon la kwaran go de yan la de bum ko tekne na kon very important ana god yalan kon tin tanatin de development da yik chuptin shi de tane jan tang gwasni ka talaje gwanatin ko ken so na me gwa an wo de jaling ka kwina ten kon tinte rewi ka kobo ko de kan development de kan jakan yam shit ke share of course charity kitin but charity kan ka pol shida mangai kona to ko kan war zone wen gwinami ngot chare bane kan kan go kula lani natin ne de kon la kwar chit ka kwar war zone walet ken lonko de share ba de ka jako bika go ten la development ke liu role nuare ka jan gwasame ka gambela ping gambela wacha jakamen yamantam kwarn kontirwech ko changa jenu ko korun te chi woshi development cheroda be kapchong ne ka tame dan me shi dr galwaron jel sorry ne me shi dr galwak me shi bente wi kwam dr galwatut gwaze dane shi bente wi kwam shela de longone ko kora me shi bin jen wi kwam sha kwar ya be kana gare dangro umot keneten ko ya wachi development che be drop ke che tel development antam right now ke message ten konen gore ke jan gwasen wade development there amen yam de self interest ke ten wona kan kana de kapel ko jan do ban ban doran ban jelat ke je ala nuer zone jan zone kele ci dot jogolong re rol gambela bu goro de jala de ne dialde ka focus tin ka do ban de ko nyam ke je men yam men jak dub ko bi ke je ke men jak ngwan yal ka bu je wa kon to kon ka kor gene di shal ke murele ne de kon la ne kon nek de domne ne tone wa gor kan gang mandit wana me jak kan tidial ko bi ke delay ko focus sa chu latin bon wodong de ne te content la murele de ka gang ko ci na benak nyok men de year development ba kwibar ko bar ci kan gor no te development de were which ka gambela ke dornuare especially Gambela town itself dordan ten werte gatin niwlan wona ke rianten kokien tele development within man share bangode kan kana go ten diarati wa focus me keli wa mugor ken wode which an ideology ko sha gorno bana ba ka par jannan dan le roden tema wa kwadi alet ken don ko ba tishit to ba kar aleka ba per ba janyos re which ka Gambela jan jodan gode nywa yekel en gor jano biya nywani ko ken biya temal bye bye